Tubahaye ikaze bakunzi ba Mail News TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bibubaka buri munsi. Uyu munsi twahisemo kubagezaho ikiganiro cy'amakipe afite stade nini mu gihugu cy'Ubwongereza. Utarakora subscribe, gusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kunogerwa n'ibiganiro tuguhereza buri munsi. Ntibagirwe like, share na comment. Ku mwanya wa 20 turahasanga stade bita Kenilworth Stadium Road. Iyi ni stade y'ikipe ya Luton Town, ikaba yakira abafana bagera ku bihumbi 10 n'abandi basaga 356. Iyi stade ikaba yarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1905. Bumvikana ko ari stade y'abakurambere cyane rwose. Ku mwanya wa 19 turahasanga iyo bita Vitality Stadium, ikaba yakira abafana bagera ku bihumbi 11,329. Iyi ni stade y'ikipe ya Bournemouth. Iyi stade ikaba yarashinzwe cyangwa se yarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1910. Ku mwanya wa 18 twihuta cyane turahasanga stade bita GTEC Community Stadium. Iyi stade ni stade y'ikipe ya Brentford cyangwa se bakunze kwita The Bees. Iyi stade yakira abafana ibihumbi 17,250. Ikaba ari stade yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2020. Ku mwanya wa 17 turahasanga iyo bita Turf Moor, stade y'ikipe ya Burnley. Nubwo ibingibi iri mu mazi abira kubera ko iri mu makipe ashobora kumanuka muri iyi shampiyona y'iyi sezo. Iyi stade yakira abantu basaga ibihumbi 21,944. Ikaba yarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1883. Ku mwanya wa 16 Selhurst Stadium. Iyi ni stade y'ikipe ya Crystal Palace, ikaba yakira abafana bagera ku bihumbi 25,486. Iyi stade yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1924. Ku mwanya wa 15 turahasanga stade bita Craven Cottage. Iyi ni stade yamenyekanye nka stade y'ikipe ya Fulham, ikaba yakira abafana bagera ku 25,700 bonyine. Iyi stade yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1896. Ku mwanya wa 14 twihuta cyane turahasanga stade bita City Ground. Iyi ni stade ya Nottingham Forest. Iyi stade yakira abafana ibihumbi 30 n'abandi basaga 445. Iyi stade kandi yafunguwe ku mugaragaro mu 1898. Ku mwanya wa 13 turahasanga stade bita Amex Stadium. Iyi ni stade ya Brighton and Hove Albion, ikaba yakira abafana basaga ibihumbi 31 n'abandi basaga 800. Iyi stade kandi yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2011. Ku mwanya wa 12 turasanga stade bita Molineux Stadium. Iyi ni stade y'ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Iyi stade yakira abafana basaga ibihumbi 32,050. Yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1889. Ku mwanya wa 11 turasanga stade ya Bramall Lane, stade ya Sheffield United kuri ubu iri ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa shampiyona y'Ubwongereza. Iyi stade yakira abafana ibihumbi 32 n'abandi basaga 50. Iyi stade yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 1855. Ku mwanya wa 10 turasanga stade bita Goodison Park. Iyi ni stade ya Everton, yakira abafana basaga ibihumbi 39 n'abandi basaga 572. Iyi ni stade yafunguwe ku mugaragaro
mu 1892. Ku mwanya wa 9 turahasanga Stamford Bridge. Iyi ni stade y'ikipe ya Chelsea bakunze gutazira akazina ka The Blues. Iyi stade yakira abafana basaga ibihumbi 40,341. Iyi stade yafunguwe mu 1905. Bikana ko ari stade y'abasogokuruza kabisa. Ku mwanya wa 8 turasanga stade bita The Villa Park. Iyi ni stade y'ikipe ya Aston Villa. Iyi stade yakira abafana ibihumbi 42,682. Iyi stade rero yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi 1897. Ku mwanya wa 7 turahasanga St James Park. Iyi ni stade ya Newcastle United. Iyi stade yakira abafana ibihumbi 52,350. Iyi ni stade yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi 1892. Ku mwanya wa 6 turahasanga Etihad Stadium. Ni stade y'ikipe ya Manchester City, ikipe muzi nk'igikura nkota hariho ku mugabane w'i Burayi. Iyi stade yakira abafana basaga ibihumbi 53 n'abandi basaga 400. Iyi stade yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi 1999. Ku mwanya wa 5 turahasanga ikipe ya Arsenal. Stade bayita Emirates Stadium bakunze gutazira akazina ka The Gunners. Iyi stade yakira abafana ibihumbi 60 buzuye. Ikaba yarafunguwe mu mwaka wa 2004. Ku mwanya wa 4 turahasanga stade bita Anfield Road. Iyi ni stade y'ikipe ya Liverpool. Iyi stade yakira abafana basaga ibihumbi 61 n'abandi barengaho basaga ibihumbi 276. Iyi stade kandi yafunguwe mu mwaka wa 2016. Ku mwanya wa 3 turahasanga iyo bita London Stadium. Iyi ni stade y'ikipe ya West Ham. Iyi stade rero ikaba yakira abafana basaga ibihumbi 62 n'abandi basaga 500 barenga. Iyi stade cyangwa se iki kibuga cyafunguwe mu mwaka w'igihumbi 1895. Ku mwanya wa 2 turahasanga iyo bita Tottenham Hotspur Stadium. Iki stade n'ubundi izwi nk'iya kipe bita Tottenham, ikaba yarafunguwe ku mugaragaro mu mwaka wa 2019. Iyi stade rero yakira abafana ibihumbi 62,850 bonyine. Niba ari bwo bwa mbere wumvishe iyi video cyangwa se ubonye iyi channel, ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment mbere yuko nkubwira stade ya mbere. Ku mwanya wa 1 turahasanga Old Trafford. Iyi ni stade y'ikipe ya Manchester United. Nk'uko bimeze n'ubundi mu bisanzwe, iyi niyo kipe ifite ibikombe byinshi mu Bwongereza, dore ko ifite ibikombe bya Premier League bigera kuri 20. Yegukanye agahigo ko kugira stade nini mu Bwongereza, dore ko iyi stade yafunguwe mu mwaka wa 1910. Iyi stade yakira abafana bagera ku bihumbi 74,879. Murakoze cyane, jye wabagezaho iki kiganiro banyita Peacemaker. Wowe utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kunorirwa n'ibiganiro tuguhereza buri munsi.